Sirkte hayvandарды үйretkendим ne deydi? Дрессировщик deyim. Köptögen atalar ушундайча. Baldarını жоош кылып үйрөтөт да, болду. Otur dese oturuş gerek, tur dese turuş gerek, alp gel dese alp geliş gerek, pultu ver dese pultu veriş gerek. Bul ayıldı, hayvandardı mayvuldu үйrөтсө болот da. Bul tarbiye emes bu. Ne baldarı жоош bolup eleme oluş gerek bu. Послушный, есть öyle. Biroq suroo ejeler, seler baldarга buyurup жаткан buyruğunlar bardыгы Allah jana paygambar razı bolgon dini nerselermi? Көз тарбияны şu баягы тренерде öyledi, балдар жоош болуш керек. Otur degende otur, tur degende otur, jat degende jat. Сүйлөсө, чоңдорго аралашпа. Озуң жап. Кегиле, урматтуу эже карындаштар, сирктеги эмедей болбостон, ошондон балдарга эмне кээде пикирин айтыш керек. Кээде айтып койду, озуң жап, чоңдорго аралашпа, сага ким койду? Жок, балдар эркин пикир менен чоңоюш керек.